нахуст барномаи завқ аз тақдим аз телевизиони тоҷикистон ва мо тасмим гирифтем дар ин барнома аз кор ва фаъолияти нафароне ки нисбат ба касби худ шавқу ҳаваси беандоза доранд ба шумо нақл карда бошем. нахуст бонуе ки мо қаҳрамони барномаи худ интихоб намудем бонуе мебошад ки дар сохтани беҳтарин хонаҳои истиқоматӣ ва корхонаву идораҳо саҳм дорад. сарвиноз шарипова яке аз он бонувонест ки тӯли чанд соли охир дар сохтани зеботарин биноҳои шаҳр саҳми худро гузошта нақши дастонаш дар сохтмонҳои маъмуриву истиқоматӣ то асрҳо боқӣ хоҳад монд. бо як дидан бовар накарданист ки ин бонуи зебову маҳин дорои чунин як касби то ҷои хатарнок бошад, вале чун завқу ҳавас бошад ҳеҷ коре мушкилу дастнорас нахоҳад буд. қаҳрамони нахуст барномаи мо мутахассиси касбе мебошад ки шояд барои баъзеҳо бовар накарданист. сарвиноз шарипова ронандаи кран мебошад. воқеан барои ману гурӯҳи эҷодии мо лаҳзае то ҷои идоракунии крани борбардор баромадани сарвиноз тааҷҷубовар буду мо ӯро бо ҳарос аз поён назора мекардем. маълум буд ки барои қаҳрамони мо ки дар дилаш нисбати ин касб завқу шавқи беандоза аст ба баландии чанд метр ҳам баромадан дар чанд сония мушкилие надошт. сарвиноз дар ҷои кораш наметавонист бо мо суҳбат анҷом диҳад чун тамоми рафти кори сохтмон аз ӯ вобаста буд. мо тавонистем танҳо дар вақти истироҳати нисфирӯзӣ бо ӯ як суҳбати кӯтоҳ дошта бошем ва аввалин суоли ман ҳам аз ин буд ки вақте ба ин баландӣ мебаромад тарсе дар дилаш ҷой дошт ё на. ман бори аввал намешинам. ин бораҳои зиёде ки ман дар сари чамбарак мешинам дар дили ман тарс ҳарос нест. бори аввал ҳам набуд? не, аз хурди ин касб дар дили ман буд ва ин касби падарам аст. ман мехостам ки касби падарамро доимо омӯзам и ба мақсадам расидам. чун дар вақти корӣ бо сарвиноз суҳбат карда натавонистем баъди анҷоми рӯзи корӣ роҳ пеш гирифтем ба манзили зисти қаҳрамони барнома ба деҳаи чимтепаи ноҳияи рӯдакӣ. баъд аз анҷоми рӯзи кории сарвиноз мо ҷамъ омадаем гирди дастурхони сарвиноз шарипова барои суҳбате дошта бошем бо падар модар ва аҳли оилаи сарвиноз. хостем аз наздик бишунавем бифаҳмем аз хурдии сарвиноз бохабар шавем аз анамон давроне ки ӯ бори аввал нишаст сари чамбари кран аз ҳамон даврае ки падар хост ки духтар масалан роҳбалади духтар буд дар анамин соҳа дар анамин кори бисёр ҳам мушкил. дар рафти суҳбат маълум шуд ки падари сарвиноз низ ронандаи крани борбардор буда ин касбро қаҳрамони барномаи мо аз падарашон омӯхтанду дар ин касби пурмасъулият устоди аввалинашон падарашон буданд. 7 сола будам. шиштам як бор ду бор сари зонуи падар шиштам. сари зонуи падар шиштам. падар манро як бор ду бор нишон доданд. кранам бисёр завқи буд. тамошо мекард, нигоҳ мекард, аҳамият медод. сарвиноз бори аввал пушти дастгоҳи идоракунии крани борбардор танҳо нишастанашро ҳам нақл карда мегуфт. дар он рӯз ҳам гарчанде танҳо крани борбардорро идора мекард вале тарсе дар дилаш вуҷуд надошт ва ин ҳолатро аввалин устод яъне падарашон аз дур назора мекарданд. ман бори аввал 80 метр баландӣ баромадагиам. якум боре ки худам танҳо бе устод бе падарам баромадагиам 80 метр баландӣ осорхонаи миллӣ буд. вақте ки мо уҷа кор мекардем ман ягон тарс қатъӣ набаромадам. ман аз ду назорат кардам, тамошо кардам ки чӣ хел кор мекунад. ин кори
چیز خیلی آسان نیست. کاری آسان نیست. بله. مادر سرویناز میگوید دخترش از خردی بسیار شوخ بود و بیشتر به کارهای مردانه هوس داشت. بیشتری از دوستانش هم پسران بودند و دوگانه خریبکی نداشت. دوگانه باز نبود، جوره داشت. فقط با بچه ها بازی میکرد. رنگی دخترش هم منم خیلی. دو بار گفتم که این کسب بچم کسب پسر است. که گفت آچه جان میدانستم که این رنگی بچه است. بازیاش هم رنگی بچه، کاراش هم رنگی بچه بود. برای همین من یگان وقت نگفتم که سرویناز مثال این کسبی باید دشواره. سرویناز میگوید از سببی که در کسبش حادثه های خطرناک کم نیستند، کوشش میکند در خانه از آنها صحبت نکند و دل مادر را بار دیگر خواطر نسازد. همش کار خطرناک دارد، چون که کران خودش خطرناک است. باری که ما میبرداریم، بیتونی که ما میگیریم، الماتوری ما میگیریم، اون تگینده مثال همه آدمای را چی کار کرده، اون همش خودش خطرناک است. همه همونا وقتی که بار با بالای آدم میبیا، چون که خطرناک ترین همین است. نسبت ما زنا وقتی که بار کی آمد یک هم در خطاگی ما شود وای بار میدود. وقتی که دوید مشکلی که ما وای من کنیم. ولی یک مرتبه وقتی سرویناز به بستن تسمه بخطری بالای کرانی باربردار برای تعمیر کردن یک نقطه کران برآمد، نفر او را ثبت نموده و در اینترنت گذاشت و پدر این حادثه را در اینترنت دید. پدر میگوید اگرچه میداند این کس برای دختر از خطر خالی نیست، ولی نه او و نه پسرانش برادران سرویناز ضدیت نشان نمیدهند. من استرلا در رفته بودم. وقتی که استرلا در رفته بودم من نخواستم که پدر و مادری من فهمند. درستی من اونجا کنده بودن، من رفته بودم خودم آورده چسباندم. پدری من اینترنت دیدگی آمده من گفتن تو بپایس نایری من در استرلا رفتگی. گفتم چی خیل من رفتگی نیستم، چون که من دکزت کردن دیدن. گفتن من تیا دیدم. برادرانشان ساختمانچی که بودن خودشان باید میفخرند که اپای ما یا خواهر ما این کسب کار میکنند. سرویناز شریپова در ساختن یک قطار بناهای استخامتی و معماری دست دارد. آثارخانه ملی و شهرسرای نوروزگاه از جمله آنهاست. والدین با وجود آنکه میداند این کسب چقدر پرمسئول و خطرناک است، مخصوصاً برای زن، ولی همیشه با دعای نیک سرویناز را به کار گسل میکنند و فخر میکنند که دخترشان در آبادسازی این شهر تا جای دست دارد و هر باره به نزد بناهایی که در ساختمان آنها دخترشان فعالیت نموده است میگذرند، حس افتخار آنها را فرا میگیرد. من فخر میکنم فرزندی من در تاجیکستان گلگل شکوفانم، بهترین بانوی عزیز که در تاجیکستان این کسب مردها هست که دختری من نترسیده مردانه کار میکنه و فعالیت خودش نشان میده. هر باری با پیشی مثال بینهایی که سرویناز ساخته من فخرانه میزگرم. این کسب رو انتخاب کرده است، کار میکند، نون حلال پاکیزه و اینچنین در تاجیکستان خمان وطن خود را آباد میسازند. البته فخر میکنم. سرویناز در دل آرزوهای زیاد دارد. میخواهد در آینده باز هم در زیباتر و آباد شدن جمهوریمان دست داشته باشد و شاگردان زیاد را در این کسب آماده نماید و از آرزو و هوس اساسیشان این است که یگانه دخترشان را نیز از این کسب آموزند تا او نیز در آینده جایگیری او باشد، چون او از حال و آرزوی راننده کرانی باربردار شدن را دارد. ما هرچند تا امروز وطن خود را آباد کردیم، وطن خود را سهم خود را دمیم، وطن گلشکوفان خود را گذاردیم، تاجیکستان عزیز ما. چون که من میخواهم که باز در آینده نه تنها بانو، میخواهم باز از این زیباترش را سازم، باز از این خوبش را سازم.